सिनेमानिफ्राय अच्छा पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट में आने मूवी आर के ताम सिंह है ना हेलो Sono no pungkahan. Ini darah. Sakit itu. Sakit ya. Maya. Sakit itu menurut apa? Kiphi bere rijarta. Oro si room kana gosik kematna. Semua. Asoi angri thamu kana. Benar benar. Goto eki apa sih ini ya? Si kok bang mo. Kele oro. Uyan digini o si chej amaro maniro kelah hang pajangna kerikha khai si. Borok guru ke ning khlai dai dron ge chung to si chung se ro ko goi ang sa si mayang gma sakok sar ha Busu Rusia kuma to na pusake khai ro do dai kamu sa khai ro to ingle kia musu se kira gya chu chola la ai si ma mo hade dai na hade sakok si na sar lo tu oro room ni ayo gana ni se tu thai ni si oro par ni ठीक नाइ जंगले Sung mai sung sa ma hayong la. Apa sa tashi? Tashi tam sa. Maya. Anim ta an biti ya betul. Kau basku. Bukan kaya apa ini? Agak kalau kami dipakai ni. Ani juga. financial tambahan kebetulan bisa sini ini kan dari sini awal lamar mau sempat yang kalau itu kasih umum kan pikir ya pak ini bisa apa ya sama juga orang baca begini आठ मूल बाजेट है बाजेट है डांस नंबर मतलब ये
स्टेशन परिसर में कचरा एवं गंदगी फैलाने पर 500 रुपये जुर्माना 3 साल की या दोनों भी हो सकते हैं। Please do not throw rubbish, etc. Nung borani phai ka re. Then find up to 500 Biang ni thang thai mani re. for 3 years may be imposed. Use dustbin and help us to keep the station Ale ares kheu. and compartments clean. Step 0 of Please switch off when you do not leave. कृपया प्लेटफॉर्म पर न थूकें, इससे बीमा नहीं प्लेटफॉर्म पर थूकना रखें उनका प्रयोग करें Spitting on the platform is a bad habit and also unhealthy. Spittoons are provided along the platforms. Please use them. कृपया रेलवे कोच के पायदान एवं डिपो के बीच डिस्ट्रीब्यूट पर यात्रा न करें, इससे आपकी जान को जोखिम हो सकता है तथा ये रेलवे एक्टिविटी अपराध है। Please do not travel on footboard and distribute or on the roof of the train. It may risk your life. कृपया गाड़ियों, रेलवे प्लेटफॉर्म एवं रेल परिसर में धूम्रपान न करें, ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है। Do not smoke on the platform. Train and railway premises. Smoking is a punishable offense. यात्री का ध्यान दें यदि आपको कोई लावारिस वस्तु या संगीत की बैग या अन्य कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसके पास न जाएं। आप भारतीय जीआरपी या अन्य किसी नजदीकी रेलवे गाड़ी को सूचित करें। यह विस्फोटक हो सकता है। यात्री का ध्यान दें यदि आपको कोई लावारिस वस्तु या संगीत की बैग या अन्य कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसके पास न जाएं। आप भारतीय जीआरपी या अन्य किसी नजदीकी रेलवे गाड़ी को सूचित करें। यह विस्फोटक हो सकता है। बिना टिकट एक सामाजिक बुराई एवं दंडनीय अपराध है। अतः उपयुक्त टिकट लेकर ही यात्रा करें। Apart from being a social evil, ticketless travel is also a punishable offense. Please make sure that you Video have khai hap proper din chau no no. ticket while traveling. Khai ro na bu. Ani camera hamya. Ani camera hamya ik. Ang ini kok kesana live dulu. Camera hamya. Kamu live dulu kan? Khai ro ni. Camera hamya. Facebook lupa. Station परिसर में कचरा एवं गंदगी कृपया गाड़ियों, रेलवे प्लेटफॉर्म एवं रेल परिसर में धूम्रपान न करें। ऐसा करने पर जुर्माना हो सकता है। Pas pertama polisi kaya ni. Ang polisi kaya. Smoking is a punishable offense. यदि आपको कोई लावारिस वस्तु या संदिग्ध बैग Video khai hap din. Ang sai khana ri ka ani camera ba hamya camera ba charge kiri. Hanya di jangko. Ini dah buaya cepat. Buaya cepat deh. Buaya cepat deh. Ini kotor berolah kan. Bora, sini gusti bora. Gusti rokom ठीक बा. IT department berapa ini?
Aja Kotor dulu ke. yang nggak masalah kita ini. Oi, biasa. Ya. Semuanya saya kata bisa kasih. Orang safari mana? Cemburung na cabu. Wang na janjar kanai. Kaya. Hah? Jangan kaya. Ando besar doang, kali Haji. Problem baik. Yang kita yang beri lagi. Oh yang mana reza? Yang reza kulo.
maximum del con un to hacker se paga da que se mano ya va a dar otra vez va a dar con eso sí que trabajo muy posible que हमेशा हम बड़े अपने निर्धारित समय 13:15 मिनट पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 ट्रेन नंबर 1 2 3 from Anand departure to Hyderabad will depart at its scheduled time at 30 hours 15 minutes from platform number 3. गाड़ी संख्या 1325 जनसाधारण एक्सप्रेस आनंद विहार जंक्शन से चलकर दानापुर को जाने वाली अपने निर्धारित समय 13:35 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से जाएगी. May I have your attention please? Train number 13258 जनसाधारण एक्सप्रेस from Anand to will depart at its scheduled time at 30 hours 39 minutes from platform number 4. देखना হবে